Kada smo htjeli početi sa projektom Senzor, bilo nam je jako bitno da ostvarimo jedan komunikativni most između potreba, želja, prije svega mladih ljudi i djece ovoga grada sa institucijama koji mogu da im pomognu da ostvare se te želje i potrebe. I kad smo krenuli sa tim projektom, bilo nam prije svega vrlo veliko zadovoljstvo da su mladi ljudi se okupili, da su počeli da pišu članke kojima bi ukazali na svoje potrebe. Vrlo brzo se to pokazalo kao uspješan recept, pa je na osnovu inicijative građana lokalni omladinski časopis prerastao u lokalni informativni časopis, čime smo ostvarili onda počeli da pišemo ozbiljnim ili nazvaćemo ozbiljnijim temama za grad i za njegov razvoj, pogotovo u društvenom, u sportskom, kulturnom, turističkom i drugom obliku. U ove zadnjih nekoliko godina uspjeli smo ostvariti što je najbitnije da jedan časopis kao što je Senzor može bude održiv, a to je uspjeli smo potpuni menadžment da napravimo. Već preko 60% magazina mjesečnih troškova se financira iz svojih prihoda koje stvariva i mi na ovome načinu, ovaj recept Komoljski centar Jajce, želimo da projekat ostavimo dugoročno ovome gradu, ali da na osnovu njegovog uzora radimo i druge aktivnosti i projekte koji na sličan, ako ne i bolji način, mogu doprinijeti boljem Jajcu. Lokalni informativni časopis Senzor pokrenut je u januaru davne 2005. godine kada je zamišljen da bude omladinski časopis. Međutim, prepoznavši potrebe građana Jajca i općine Jajca, odlučili smo list transformirati u lokalni informativni časopis Senzor koji je zamišljen da bude most između stanovništva općine Jajce i gradskih institucija koje u suštini treba da budu u funkciji građana kako bi se poboljšao kvalitet života običnog čovjeka. List Senzor je potpomognut i finansijski i moralno od strane nevladine švicarske organizacije GGS, Gemeinden Gemeinsam Schweiz, na čemu im jako zahvaljujemo jer bez njihove podrške i pomoći list ne bi uspio da dočeka danas 6 godina, na što smo jako ponosni. Također želimo da se zahvalimo i privrednicima grada Jajca koji su prepoznali lokalni informativni časopis kao jedan kvalitetan lokalni medij, te svojom podrškom doprinijeli održanju ovog lista već je 6 godina.
Ponosni smo i na činjenicu da se lokalni časopis Senzor izvozi i van granica Bosne i Hercegovine. Mnogo ga čita naša dijaspora. Od naredne godine mi imamo skromnu želju, odnosno planiramo znači da se Senzor čita i u drugim gradovima oko općine Jajce. Najviše planiramo znači da to bude grad Banja Luka, Travnik, Mrkonjić grad, Šipovo, Bugojno. Mi ćemo nastojati i pokušati znači da putem lokalnog informativnog časopisa Senzor približimo ljude i pokušamo na neki način učiniti suživot na ovim krajevima boljim. U novinarstvu sam jako dugo, mogu slobodno reći, cijeli svoj radni vijek. Sada sam u mirovini, a u Senzor sam se uključila u prvoj godini njegovog postojanja, onda kada sam našla vremena da to činim. Mogu reći da je Senzor list jajački koji najduže izlazi. Okuplja meni drage mlade ljude iz omladinskog centra u kojemu su radila i moja djeca i dan danas su spremna raditi. Tu je dosta mladih ljudi koji su se baš na pravi način obučili raditi kao novinari i mislim da je to jako, jako dobro. Senzoru želim još mnogo uspjeha, a iznad svega želim da to postane jedan regionalni list koji će okupljati općine u dolini rijeka Pliva i Vrbas. Rad u Senzoru je za mene odlična prilika raditi na različitim projektima, znači mogu ulepšavati marketing Senzora izvan i također u gradu Jajce. Mogu raditi na web stranici, povećavati, izgrađivati stranicu. Također mogu samostalno raditi izvan redakcije, mogu surađivati s energičnim, samostalnim, neovisnim ljudima. Rad ovdje je za mene neprocijenjeno iskustvo za moju budućnost, za moj budućni život i za moj budućni rad. Za časopis Senzor pišem već godinu dana i u tome periodu sam osim tekstova o različitim aktuelnostima i događajima iz našeg grada uređivao i dvije stalne teme, a to su Meteo Info i kulturno-istorijski spomenici. Mislim kako časopis Senzor vrlo uspješno predstavlja naš grad tako što na objektivan način izvještava o različitim događajima koji se događaju u našem Jajcu. Za lokalni informativni časopis Senzor pišem već više od godinu i pol dana. Teme koje obrađujem su različite prirode, od raznih socijalnih, informativnih preko sportskih i političkih tema. Ono što mislim da je jako bitno za Senzor jeste to da u svojim redovima ima mnogo mladih novinara koji se na taj način afirmišu i građanstvo informišu o u tom trenutku aktuelnim i važnim temama.
Senzor radi već 4 godine kao tehnički urednik i dizajner. Dizajnom se bavio svoje 15. godine. Senzor mi je došao kao prilika da usavršim svoje znanje iz oblasti grafike i dizajna. Smatram da Lee Senzor doprinosi demokratizaciji našeg društva. Informacije koje dobijem u toku svog rada su dosta korisne za proširenje samog lista i za poboljšanje lista. Senzor kupujem od prvog dana, znači punih 6 godina kako uživam u stranicama Senzora. Sviđam se zato što mogu da dobijem informacije na jednom mjestu. Sviđam se što rade ljudi koji su iz Jajca, koji su volonteri, koji imaju veliko srce za ovaj grad. I posebno mi se sviđa što je u zadnjih par brojeva počelo da se piše i o susjednim općinama, jer me zanima šta se dešava i u mom susjedstvu. Zbog toga bi preporučila Senzor svima koji ga ne kupuju da krenu sa kupovinom jer mogu saznati dosta informacija.